received by BLEO Vice President 1,31,1031 lakhs obo hungkai Mr. Vice President Hiramonto Koloi receive khaimani Ang mungkai Poddo de Borma ang President tongo mo sini Mongiya kami unit ni je engko kaisa committee ni president ta তিনি থাংনাই 7 তারিখ 7/11/2019 যে বরমুরা লেবার ইউনিয়ন তুই চিনি বরম গনাং বিদ্যুৎ দেব বর্মা যে রুল লোকরক কক্সি জাগমানি আ জাগাও লোকরক নে থানে রাং থকেসাবো কালেকশন খাইসাবো লেবার ইউনিয়ন নি তরফে একেবারে বিশিংতই ডেমেজ হোম রিপেয়ারিং একেবারে কাউলুন জানি হেনই অবন তুই নং বসুকতাম সাইমান ang saima mani jordi khaito je jagao bidut charno to sung a jagao phang nugya sung thangai jat sung sak phang no thangai sini betu goto khejaboi je jaga sung pan card ni bagi 200 erpore sung otai kesa alun koton hini 3000 nge 3200 kai antike thangai sung marikha sondro sekor ni kola yawi bini kami nong na ba bin nok nong na a jagao sung antike marikha নেই থানি চন্দ্রশেখর ইয়াং রাং যে রিসিভ খাইমানি কোনো প্রমাণপত্র একেবারে রিসিভ কবি ততং tongo হেঙ্কাই নরক যে তাবুক লোকরনে থানি রাং কালেকশন খাইতলাঙ্গই যে চরণমণি পারাবো থাঙ্গে রাং রইমানি চন্দ্রশেখর কলনি বুমুঙ্গই নংনি থানি কোনো প্রমাণপত্র একেবারে রিসিভ কবি ততং tongo obo hungkai puilao no mo hungkai sini Bormara Labor Union Committee ni certificate ni xerox copy nukhana erpore mo hungkai sini Bormara Labor Union Committee ni certificate borok jeta sanga certify kalang thangmani o jagao sini president ni signature bo koroi o jagao vice president signature tongo Hiramonto Koloi ni tai kaisa tongo Chandrasekhar Koloi ni obo sangna 11 jon kaisa committee khai kalang thangmani o committee ni bisingtui no जों borok je kok samani obono जों kisa palon khanya digi thangai sino da kisa ko tongo bongni je signature tongo जों je rang na jakmani obo hangkai जों o jaga total old house jumia housing repairing project no tuyo je जों lukurung tharang na mani ar ang no जों borong thani je receive khaijak mani aboni copy hangkai mo olaga tongo Chandrasekhar Koloni initian by total rang rijak kasongo jagao 2,79,000 tai kaisa kai o jaga pan card ni bagai songo jagao bono rang rijak kha 38 jonani 200 taka khayai 7,600 taka mo hungka o copy tai kaisa copy tongo oboni bisingtu je Mr. Hiramonto Koloi Vice President bono bo jung receive khlaika obo hanga kai tani dino 11 tarik 2/2019 obo bo kisa apni kahmkai receipt ko khainari tisawoi received by BLEO Vice President 1,31,1031 lakhs obo hangkai Mr. Vice President Hiramonto Koloi receive khaimani aboni logi tekisa tongo o jaga kai 8 jonani pan card khainani hinai total 1600 rang 1,600 o jagao total je जों rangsi khama jagao Mr. President borom gana bidut ni bormani kuno initian bo koroi bini kogno जों naubo hinimaya kho kintu kelam sungu sanga bini kogna man ekmatra karon जों president hisabe जों bini bumno manakha khulumka hambai হেঙ্কাই নরক দিনী যে জেনারেল সেক্রেটারি চন্দ্রশেখর কলই হীরামন্ত কলই ইয়াখাইবা শঙ্কর রূপিনী ধানি যে রাং 900 মানে আবো ববনি বিসিংনি সাইমানখা obo iko जों tabok chini president je adino je du thangnai 11 tarik je mungko 7 tarik je जों meeting ni dino je जोंनो chini bini khuktoi bo rangnaya ebong bo saimea arangno bo binor soguya bini bai kuno account koroi akok samabai जों abono puito masaka ba bisas khaika je bo abono te kun fund saimenya ebong je Chandrasekhar Koloi general secretary bo nijibo sikar khaika je arang ajaga soguya hanai abo ekmatra bongni bisingtunya tongo hune adino bin bukuktunya जों khanaka